Doktor ki AJ sengkon habau ai ke jengkren sikipet ba kathan pun ursla constituency hamadan UUP orksau ha ke jingelang ai kublai pet ba kabalong menin kesngi ka arulai trik benai nailor arjar psau ulo ong ba ngelawan sepi pet ba nadu ke por MLA bat ngi ai kren bat pensngot hu sepi ya ke jo bat kabas ngot ternat kalong ba kane ke jingsawa ke jong ngi na ke por kala arung sepi pet ba bat ha kane ke election MP philapan scam sisa ya kata kum ka parti ka dai ka akor ka jongi banwan chapiu bai ba banong khublei shibon mak thonanta ni sotho da ka por ka bale yani kum inang yalang ba ka parti ni ka dai namar ubrei ko ni shanya ubrei lang ni ka ni ya ni ka jongi hadu ani ka por ka manta ibaman ibapnyat ni ka di yalang hadu ka por Iba Shem, Iblai, Kikin, Rian, Nagamenta, Kenayalam, Jangka State Executive Committee, Kibidon Hangi, Nadu, President Lamba, Jongi, Iba Aden Milabu Saimot, Dr. Karachan, Iba Bright, Iba Cross, Pak Shambor Mbai, Kong Ai Bandap, Ikong Eji, Ikong Kilita, Bakit, David, baki dah. Kiba wan nanti Shalom. Kubesibun bahasa bikin priang gedong hi dan kubru yana. Kubesibun bikin priang gedong hi. Nagam ta kipat ba bai kibalaiwan. Hagari kapor banwan. Syagari katingalang kaba mangi kom kinangalang jaga parti. Islo bakalong Tabadai banwan biang syukat ba niya kapan ay kening kublai nagabenta kajing kersan bejok fikir patba ya ka voice of the people party hakani KMP election tolader oni jong ye gri kawai or ilabo ye gri shanya hoblai hakani kajing yan nanti kajongi panrong sigane ka jali jong ka kam sanhi masima Kong ka parti ka nang pumay, kamadon haka, yagi lagi jingi jilai, ki nanglim bray ka bidon, ki ba na kaman sen jala di sokya, nado kung isdam ni ka parti, haga katunay pa jumunan ko katway, Diyos niyam arajar apruway, hapo ka jingalam jingi ba adan nalabas saimay, harangkat batang sindiak mo ki rama, Kibalam ni kerja kerja sokya kejongi. Nagamenta kalawe jogi khor gikti kejongi. Nagamenta kani kemarin sogam sokon. Jaba ublay labu hangi. Niagaman kait pankmi niagaman suma. Ban sinshar halor kijin pelong kijo ublay. Niagita kibalam sogam jogi. Kibam dom besintur. Niagaman ur kibalam niar. Gom kita ngelam gikon sisa kata kadang sem jogi sokya. Kadang kerkri. Ya kamenta nagamenta kala shai nre di soto kani ko way o ilabo igajing shanya hoble baton to ngilale nado pangistang ye party pannet chiga jantan reu bankren panpan shai baton soto nai soto ru igani ko way igajing shisha ba hoble hiru onunga igaban panbor janwenu namda paipa udon ye igajing soto Lando patpa usoto pamakiru plan kitong jam ya kaban le ngilami kung ka party pansyen ya senjam ban le kadong tagari bakajat tumri ngilawan kung to sabi patpa ban ka basmo ban ayo ya pigi patpa ba kalong ba hada kada persan gadong aga dinyan nanti gadongi kabalang laisdam duna kapangila persan ban le kalang sodong kadang ri gadongi Yagaban pensai pensoto segi paipa kiba yagajing donkam yagaban yan yagalanti kabat human kalanti kabat don haka yagatagati ijna namana tomkin ngelam jaga parti ni soto saikda ba balai bakari gajongi balai bakat jantamni gajongi ka hyal bakat tran hado katni kanni isham kawin ke dawa hi kalong Bahagian sampul tulis Islam juga dia ganti. Nilai jaga dia ganti kebangun ter shalom yang poin.
singai. But kumbo ong Solomon, dari bagai jai penriu kumbong dom ke singai. Kan sesujak ngai. Kum kinong yalam yang kuat begini ikan. Bagai jai penriu, bagai ikan riga bakit ke jongi. Kabau prema kerku, hagi babur bak kilian. Yang kuat bagai sujak ngai. Tang hapok santu senam. Dari nama kata kata ni sedang ia parti rengkat. Bat kata kata jongi singai. Yaga banpen yang pak. Banpen bapak, banpen keladur. Arengkat pat bagi nongrem play to the scam. Kabang ini soto bagi nongrem breu lapanong kila fail ini kum berjatuh breu. In nongrem breu kila fail dia kemarin sodom sodon. In nongrem breu kila fail nagabentar lawe jogi kur itu. Namar bagi sungsya kada. Kaba kasalong pering ni kum berjatuh breu. Ni don kam kerke. Hagal kum kini kismi por menta nagamenta ban ai kalawai kabasngan yake longdin mandin kejongi bakunta ngira lechapi ngira wan chapi ki patpa nado kapor bangilok election MLA ngia kren yake jo shigajo bat kabaswutnat kalom nagawai kasmi shagawai kasmi kani kadingkan sawa kejongi yake ni ki kentin kejongi keba shong spai shong rupa keba son kan nongrem ke baskem nama kiri kin nongrem play ke mikren keba snow ban ai mor ke pikit pajma bapi katna ya kiski ke pon pilas noto bak e ke mikren kalong shisha kabadon kam bak kabalong shisha kerke kabangin bot bak in pedian bak kumta aganika MP election bila pun scam sisa kata pakai kepada VPP ke don bankren kepada VPP ke amnot menjelam menjelaskan mat bapudi ke pat baru bila pediam bap bila Aisyah yang ada kersan haknya ke MP election ke barang sudah bakon ke parti ni snow pakalong ketika kor ke jongi bangin wan sebi ke pat banong kublai shibune yakni kajing kersan ke jompi kabab kersan yani kum ke ngelang juga parti kabab kersan ke parti ke balong ke jompi ko ke patba nama ke bangile mentah kamdei bangile thang ke mentah lagi nengile ke mentah kalashai pat kalashmi pat tumta ni wan hakni ke po banong kublai shibun dalam padat share bun aiki Jai kami dom kalong tangpan kren yang di sisa pada sisa dengan di sisa ngasukon sabal pelat jadi nak kita perkat kemarin nak kita perkat election dapat nilai juga di por leno dari hari ini ganti dapat ni sisa paplen abang kren yang di sisa dan di sisa kadang kebor ada ban pelat ban nama kata isokon kubai sibon koki pat itu kebal pediam yang keding sisa, bat kebal siem bat pendongkam yang keding ikhtiar kom kita di nongsok senong jok dari India kebal pendongkam hot yang keding ikhtiar bala penkop api negara itu sensar jong dari India banjir katkom kemon kejoki banjir keding soto banjir kemon kebalado kami kibawang lagi ni kedong kathan jong Punusla konsensi Padmapi ke basyong hantu, wah hari ni kesmi ke basyik, nai nak keluar bangun banslam, yakin ini kempen ai kublai ke jongi, ke bangi slogan ai kublai tu, yakin ini nongket kan, jong ke parti ke belum hapok Punusla, ke batrai sitom, nado kepor jong ke beli election, oh mungkin nongelam jong ke sundul body ini mah panjang ciki jong kita ciki kembang ke short jong konsensi jongi. Mereka semua ai kublai. Nakalian jonga pada kalian kita ngilam juga parti ke central body. Panom kublai shibun. Yakini kita ngilam ke baga parti kerja halnya apa Punusla konsensi. Banyak pen syai sigi patba. Yakini kita nongrim yakini juga itu kejongi itu ke parti. Yakini presiden joki. Kaba orang kaba ai hari yang katakan mam juga jinjok. Hari ini MP election. Kublai shibun kini kita ngilam jong voice of the people party keberan hanya Punusla konsensi. Kajing play shitam gejongki kam shilong kabalere. Rayo ban kaju so
usok jong ke jing job ru kabar long ke jing job kabar ai ke jing hun kabai ke jing kenan namal kat sing constituency ke begini diberi yang kumru bahkan ni ke jing election hari ke tempat tham MP election ke bahagi por government squad kim ju tam ju don kata jing kaya MP election kaban shitrehem kompalong hari ke tempat ke manta kadang kamu Bahadir with the voice of the People Party. Kalau pun syah sikit pada, ya kan pun soto ikut pada, ya katakan, ya kador juga sensyah pada, pada kador jom pada. They hadin jom kajing lecture of the voice of the People Party. Sakit takkan kopher, sebab pada ustang ban soto, ya kador bat. Ia kabor jom kata sensyar pada ada bahagia sensyar pada hari India kabor kasyam hari pada bahagia dengan kenti kira pekin jika ada bahundon kabor pisang hundon kajing net bonbo kabalakan jom dia pergi pada kira jes tak kamu kabalat duit but hadin berkila jes hadin berkila yo ia ada kajing jom kabor kila jes tak kamu kemon ke jom